Tripura rubber CFC Slamnani Noti Tini Kaisa Kok Chablamani Panda Songtazaka TRPC Limited ni Chairperson Patalkana Jamatiani Tipangbai Oshalni Pandabo Naroy Mandapaika Narokra MLA Eba Tripura Legislative Assembly ni Speaker Rampodo Jamatia Manjaka Agini Montri Tai TRPC Limited ni Agini Chairman Monindro Riang Tongkha TRPC Limited ni Agini Chairman MLA Birojit Sinha Tongkha MLA Chitranjan Deborma Tai MLA Shopna Deborma no Khoboi MLA Maya Fromok Songrok Pandani Bisingti Rabar ni Baniano Te Kusuk Bermot Langnani Tai Lukurok ni Hamkrai Tlangnani Bahai Bahiket Langiman Akogno Sabdak Mani Kok Shaikhanarka Kokmo Thunerano Patalkanya Jamatia Madam Tini Oro de Kusum Laimani Motamot Kusum Laikaka Motamot Tini Sangoro MLA Hostel ILS Gandani Katal Conference Hall TRPC ni Ngui Tini as a young chairman Joto representative ni MLA Minister of North Tui kaisa meeting call Kajaka Naka Tini Or Zagawo Asenda Nka Rubber CFC Tripura first time tabo ora establish ngani thangai thango Naka abo sini borogrong ni kabang ma nangkuk mani jot ni slai Tripura hawo nangkuk mani manai kha rubber no tui sani ke kabang kuk borong na sini borok rubber ni uporo depend khai ne borong livelihood chole abne bangai o rubber ni production tei boni borong ni income source tei business abono tei bu kusugot langne ni bangai common facility center oro nang abono tei sini Ministry of MSME ni under thangnai bisini simi central by o kok salagi central log already agree khaika je oro rubber CFC ro nai nika abono tei DPR ni sini kesalajak samungno tabo DPR ni kesalajak samungo kaham ke saroi ti salanya ni bangai pal nangkhrub layani abani bangai na tini ni o ringjak panda abani bangai tini all MLS ro ringjak joto tribal by indigenous MLA aborno joto no ringjak jeto TRPC particular tribal economic socio-economic santai samangkai phai tongo te samangkai thangkane boni bangine joto tribal no Shironani Sanani te joto nangkhrub bayani nangma jaga wo abroni bangai tini ni o meeting abni bangai sini former jara chairman TRPC ni chairman nang thangnai ro borno boring jaka borbo khorok nei sok paikha te tini watani bangai kabang ko borok sok paimaliya haifana je sok painai sini minister MLA ex minister borok sok paikha au baisang kaham ke oro koklam ngnaikha te buskango tamu khai sini o Tripura hawo te development ni bangai manufacturing industry wo ngthang te sini sudu rubber simia te kabang ma sini or natural resources tongo aborok no bo sang bahaikhe o Tripura hawo lagu khai te kusot langma Bharat Sarkar belai kena concern je oroni tahosne oroni je natural resources tongman no abono kaham khlai develop khainani abono use khai borok ni livelihood te bo develop khainani bangai Bharat Sarkar interested Inke abono sang tabo oroni hani borok ngai Tripura ni ngai abono dakti khanya ni bangai sang Tripura Sarkar ngthang sang public ngthang te corporation thang joto representative tribal ni jeto tribal particular tribal ni samang khanya ni bangai tribal reservation kuta wo sang kabang ma MLA MDC minister ngai tungu aboni bangai sang abono joto kaham ke nangkhrub lainani te silai salai ne jeka samuno khalainani bangai tini ne first time ang once ago tini ne first time of meeting khana hanai joto MLS kono aro kasa kufur holaya gai joto no TRPC ni as a chairman gai joto no ringjakha baksa phaimaya te including ADC CM former CM ronobo ringjakha phiaba sang kaham ke tini joto attend mandia abni bangaina buskang salo teibu jepro sini ohani ba dofani te tribal ni issue tribal ni interest ni bangai joto baksa ke kok salanya nangan naharmung baksa te samung baksa abono si huno thansa abni bangai naharmung te samungo baksa ke thansa ke samung khanya ni bangai sini bkhawo joto no si samung matongnai haina sang bumungo thansa huma baya sang tahosnai samungo thansang na nangnai naharmungo thansang na nangnai aprasi borok ni asol thansa phayo abni bangai kaisa hamarino
जों तबलायनानै जत थानसानि खा काहाम थानसानि वानसक मुंबाय जों दिसालाय थांनाय होननाय वानसकैनो दिनैनि मिटिं के मैडम बैठको ओ जे दा CFC जे सेंटर कॉमन फैसिलिटी सेंटर जे और सुनता काहे बुसु जरा तै बाहाय के बेनिफिट मान ना नाइदि और जगाव जदि और जदि कॉमन फैसिलिटी सेंटर खाके जों जतनो सिगसिनि त्रिपुराओ गोबां मा जों ट्रेनिं रोजायागैनो जों राबार बुकायलाय जाखा राबार बु मारालाय जाखा राबार बु मा फालाय जाखा हायबनो जों काहाम वेल ट्रेनिं करिनि बाङै सिनि राबार बुफांरो जे मियादो जों मायानि तो माने आमियार जरा थांनाय बुफांनोस दं पायो जे परिमानै बुफांनो जों लेटेक्स मानान तो माने बुतै मानान तो माने माया पायो जे परिमानै सिनि ने जमुइलो मानान तो अ मुइलो न माया अंगो यांका न फांखे फार्मर जे राबार प्रोडक्शन खानि फार्मर फियाबा ओ फार्मर बो काहाम क्वालिटी काहाम क्वांटिटी बाहाय के तिक्लाय मानाय आबनो बो दिप्राय फंग तो नंबर 1 ते कैसा बो जे कष्ट कष्ट खेफानो बो तिक्लाय फालखा क्वालिटी कहा खाइमे अनि बांगै ओ जे बनी जे रॉ मटेरियल्स बटै जे परिमाण फाइमानि बनो क्वालिटी कहा खाइके बो बसक नागै मान बनो बो नामाया बो आरो बो दिप्राय फंग तो फार्मर बनी परे जे अंजा मानि हांग हाया पाना ISS 1 2 3 तिक्लाय मालिया अनग्रेड फन तिक्लाय का ओ अनग्रेड फन तिक्लाय फालका आ फालमानि बहायनो जे नक फांग जे फार्मर बो जे फालमानि स्लाइ कसारो बरो पाइ फालनाय बो सितै बो बनि से इनकम को खा आरो बो बनि बिजनेस बो दिप्राय फंग तंखा आबरम जतनो CFC खांके खुद फार्मर बरो सोसाइटी फांथों अमो थांग ताहसनाय फार्मर टीम फांथों बरो जतनो आरो इनवॉल्व बंगै बरोनि ट्रेनिंग बो काहामानाय ते बरोनि टेस्टिंग बो काहांनाय बरोनि क्वालिटी बाहायबो ते बरोनि तेबो जे प्रोडक्ट नो क्वालिटी बारे रवानि बो बरो सुजुक मानाय मार्केटिंग फालानि बो बरोनि काहाम सुजुक मानाय ते आरो लगे लगे सिने अनएम्प्लॉयड यूथ जे ता बेकार तंगै मानि आबनि सामंबो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बो अंनाय आबने बंगै CFC खांखे सिनी अतिरप्रा हाओ राबर नि दिग दिया गई जरा राबर सासी खाइने र खास करके सिनी कुंथाय बार राबर नि ऊपर तो इताबो आस किसी सा आगोग मानी अब ओ किसी सा आगोग मान ते क्राक खेते आगोग लाइने नि बंगै आबनो साक्षर जागु ते अमो नाय